본데또 아래테리어 tairikin desde kita kapung naradatan kirpas ya akhirnya kita wana tepung imain teta yari na wota kia Yesu kamatiaki akhirnya wana no ya nariri Yesu teta yari bukin tepa yari nari kina konta karang ay nari muina Aki mo yung aroin kaya ba nandaka-daka. Diaro ada kang ay karikete kiruwe ipon di maranaya. Tekantani nga ba Yesu na riyan na kimati iroya. Patag ba ngaya rin naro ko ni kayo naman tayo. Kani ko kauwe ni tirera. Tekabuan pa yung pantatay rikyari. Ayron na tata Yesu ng keswangi paano na kung tatap kariya po nataki. Iron teman na rin nakatauroa. Tiruy maya. Ang kaya ba nandaka-daka? Ate pa yamin ay nanoya. Antay yan namin ay darikin sa kameo. Antay yan namin ay darikin Yesu. Tiras ba ngayang kanaro na bayati iwoya na. Tira na ko ay ang kanaro na. Paya ka diya iwoya na Yesu ang tatayari. Inunon na yatay dabiyaya nga. At ay kinagipaya karawag iti tipura nga. Awari Yesu ay apuni ngayam ay karawag mo nari. Agirang ni basit no tayay. Dero ari abay sila kay kamay si marinaya. Manggero ko tatayari nang tuta ati parinayay. Ako sa Yesu. Hindi tayari iti babay niya itiman na yun ati raw-raw. Ari na kaman niya Yesu. At akarua. Ano na iri Yesu? Ako sa iya iti bisya amin na iruya. Tira ako tangiri apa siya nakaroya. Hindi tayo iri kinabay. Matagi nagba Yesu yaki. Ira na noyay. Matabaw tayo po rin na. Ayang ataway ninda tayo rigari. Paipod na namara ka na panikaraure. Manariri. Imay ni kaya ntiyon naro kari kita man. Tabaw at yaway mina. Ponte tayo riki. Kaya ka nung kawak. Tayo riki ay kira uti apayay. Paibukin na bayay timan na. Ay nasiringa kinakonte pong aring mina. Akiraw na ba na nili Yesu, bukin na baga tayo, ba namin nayaan tayo rin na siring Yesu. Nangayari yarang ito sa pananan. Datayari, kaya nang ino kamanya kin Yesu, ang kaya puno kamanya na. At ako ba na ira Yesu, ni karukwat, timat. May nanon tema na nga, ay ababa, kita karang ay nari. Ani kamanya ni Yesu, kita karang ay nari, at ay ginagaba, iba, ano po, timat na. Imin timat na. Nagkaroon ko po si ko Pedro. Niriyan akong temo ni katawanang. Ariyan ura kinabayay. Ani ginag papundo ni Yesu. Raw hindi tayo rikiya. Hindi tapas ay. Tira miyang ang gyaro na ba? Kung may nainanong na tayo Yesu hindi tayo yari. Ang kakiraron na magining kanaro na ba? Ani di ba ka namaragya? Kukawakin ako yay. Yamara kini karau ro saki bugin te mananga. Yamara kini karau ro bugin apa yai ana mate. De bongari. Ay katuka yo Yesu bate kanuri nga na koy ni kapan. Ati wana ko corona. Pangairan kay si karoya. Siraw. Si kukuray. Sila magin natin mo roy. Awara-wara kanta ni nga. Aki ano na tiyan anong siri-siri hindi tapos siya. Tako pa na pundiya na kaya. Tayo yan narinig Yesu. Aki akiruwa hindi tayo rigari. Aki ano na tiyan anong bubuwa. Di kanta ni kaya kita maro. Hindi tayo rigari. At ano po na kaya na ba nanon na tayo. Mga yari sa wasira. Na kung tituan tayo. Mananoray kataw roy. Narorati rakin kay. Naraki ko roy. Para bubusin na kung teswa.
ana tapui maura te tabuki era ruan te tayaring ana rewota ye te kaibanga ki Yesu dauraki dapatana ararana arisina tauroi igaroia de tapasai ya busia ale nakatua kunaran te tayu ni kana kwara bondana ne te tabuki era ruan taku manevente kuna yo te kaibanga ki ako kinabantay onnasim ako tangiria ari kita na mitongina ayru na konti na bay anya terapatan ko wa ari asa ni kamen tatakarwaya kaki pangaya na washi na ko ipuren na nap ditabe say eraro atita yari rigiye te kabon bayay na taratara kana sururing rikaki asina ba nagirang na makin na bari sa kimenay nanon nangaira sa kana wana inanon te pong ngayo ngena kon taura kita kay bangaki yo ante ta buat ya kina kinjane nente ta yai ay purai mana ta ka deswa kita bayaran na korokota nanon te ta ka korokota kita pano ketiata anya te ta barena kon unu ka kiai ta kay bangaki te ta bukari na ruari boni kota na natangira tiatwa na koira kaya buwan na tayo nguni ka na kay bangaki yon anak korokota tatan aya tiara korokota sakitiara erang isikiro sakitiara asiria indang ini ningwani ra ye ke nara popotak patiara mo ante kamna tauni nga ane e ponte ibukin te korokota ari pun unika kiro ye kay bangaki te tayari ni kota ano to kani kay deswa yon tatan nabusia ko menu numane ba na tar bauri ni katabua ena tatar ni katabua te porena te unaine ena tatar ni katabua
Tawainin datapas sa iyo. Kapas lang. Sinakaturubuan kayo na may mga may kayo. Aswara, amang tamak, yoo tatot. Sekarang pokok bugin nasim, Maria sa nima di bugira. Kaya nasim mag-isa ki kororoy, nonon titayay. Sinaro din naro, sa pusi po, nakaparayara po nakaisakira. Yari, may na sinatawa, rapatam. Kasi nakatunga titayo, sa pusi po. Unatabuya. Ginawa po ngayon, amata. Ay sakit, kororoyin tayo na kung nila makuli, parayang mo nakapit. Ay kaya rataro, doon nasim mga Yesu Kristo, aras sa kamel. Amen. Wara kumaka. Sinaboy ko kahit tao ko. Ilaw na si Maria Yesu. Ari asanwana korarana. Pakay sa kakira. Sa tauroy nga iray kay tabmenira. Nasim ay kasagi kororoy. Pas ng tawa. Demang kwe. Sububusi ko. Pa ako natabuya. Na ako nanura ni kapeni. Pas na time to Ntara na kay pangakitiat na si Maria Yesu. Ariasan met. Omento ka ni kay. Ibukirang ayra. Ay kakain tiyo nato. Ay yu. Sakani ko tiyatwa. Ilaw na si Maria Yesu. Amen. Naswa nga Yesu rawapato.
Yesu ku te aro ane. A te wake ane rui ana rire Yesu. I minu wara kena na karawa. Mga yaring ke koropo ke baur na koe Korinto. Kain te kari sa Korinto. A kauringi a kawakin te toa. Ana ria inte me toa ni karoya. Te moani Korinto te makoro te pi me te uana. A kipo e kawap me te nuari kaki. A ta kutakana. Pa yangana ki iron te ue te pari yangani kamina pa. Payana te pera na te ue ari Yesu te pong ari kamania ki ai. Angke senta taro ni kaswaroi. Ai ta pe utaya. Ai kangai. Rapatau te pei. Ai ta pe utaki bukimi. Kam nakarawai. Pakanuringau. Ai kawar rani Yesu.
Reshina kona taya ka Paulo na koe Korinto. Deke pon wa men mau pon te makorona pati pi mate wono. Ata ko yana te mang pon tero na bari. Ngesa na marak. Aya kangai. Te mang ko ai. Ate pirita na bangkai. Inanu na rau kam na karawai kana kamoi. Yai pakanuri ngau. Awa wawa wawa. Iya nene. Kanero koe rau te ururi. Riki romete kunare kaira ya uwea.
sa karapakan wanti jawa yu kaya sa kakaito no kuira arikan na ini or arikan mane baginti tespanga kamasan ngagin na iron ti jawa nang ini kakawa kayo maupun kami ni kapen ada korakin kapen agak kama perin donira kami ya ini kami mane yang irara bakal wanti tetapi sa ya sayo to pamina yo mga tinakot man eba na isko na pati kanuan na pati the program man the man eba pa wanti yeng na pati tawroy na kanukoy na ba kanuan tanan kanuay bugin to kaya kakiti kadi ibe ka kamukando ta bugin to pa ibora kita arik ke adi dia na tamarak ke ta katawano sa panen ako nakon taman eba sa panen ako nakon na ni katawano naraman eba may bugi may kay sa panen wusi karara karara ke pun deke asa wusi na nakon taman eba si to wan antay inon de tapes asa nakon penen di kotaki namara ke mera persistence ayare era ngolari kaida kanonti kada diwan sevis so mang kaida kanon nara to tayo ay akan de pega kakawag kasi na ongoy kami noon ti tapos ayo akakan na benen tikiroy ni kabene na benen rumi ti nakakapaya ti tumore man tamaka inumo ba ikay ni kaloko tawara kam na koyay asa mang kasport man eba amrara po Rapa ti turmanin na nakatanotan tapos ay jadi tahu karapa na koy min kaben ay kakamasan ira kanuan na yo panari sira to ante tungora kiti mata kuna bante tapos ayo asika ko apa ayo tataya kawak sa mga banin an kabo arun nararita ki boni marinara ay marinara matiaswa na tapos ayo siria inu kuray naran magasmena yay siria hindi mato anu kuray sa sira pa saban hindi yon wera sinakay ni tataro ay minasa kanu kona para kaparian na nan tatayay na marari karawas kastoray ko asina poy Pun nampai te mau ate na buagi te aso. Pun singko ya kona ni kogi te atua nano mabai ki sikona anta ua ki ai te ua ina non te tai te wana mate wana. Pana kai rira na ko te atua. Awana te mato te atua ni ka mea bubu ya runa rarita ki merora amang ko te atua. Kanano te ua bai bai ka pun te mato an siku ira te atua. Ai ka kona ni ki te atua patari biripin bai ka na kona ni kai rira na ko mai rum te atua. Au bubu si bai piari ki te toa ai te atua. Pajata ya sino ko ye mente umanta buai. Andi ke pangai rama tai ka sipo te we. Kapaya me kare sa yon grupo te atua. Kapaya ni kapane te atua. Agi ai si pangai awa ki mu yo ko ye te atua. Amorari ki te we busiko. Matena no dinano. Ibugi arora ai ka ti me tuan doni ra te we te tai ai. Iminta yen wagin ka para ki asan karawa ki te atua. Pasina ti me tuan tau be mangai ye te atua. Awa ke to yon ka wa ye te we ndei sira. Iranon te kare sa grupo wa yo te we. Au bu busi pa kono roni te atua. Ako no ni na ngayon na beteso pa sinati buha kini ano ko te atua. Te me tuan tenen wa kabuo buo ibukin watan dam te ka aeroiri. Kabayera te so tamani na no. Aroni ra no tapa sa tamaro ai. Paskani ko ai kai sa kin noira. Masina ko yung naran sa may Yesu. Arawe awara sa kamao. Amen. Ay tamaro ara. Ayo po usira na ba kanena ko te kunari tamaro ara. Asa ba na bentaw ba imere na ron ni kapan tetayay. Ayo, sabun kami ngana ban kami uri pun ibanan na.